Ndabasuje aho muherereye mwese, ikaze kuri Mugisha TV. Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye vuba muri Tanzania. Yatangajwe nk'uwatsinze kuri uyu wa gatandatu tariki ya 1 Ugushyingo 2025 n'ikigega cy'igihugu cy'amatora National Electoral Commission. Yatsinze ku majwi menshi cyane arenga 97 by'abatoye. Aya matora yabayemo imyigaragambyo ikomeye n'amakimbirane mu bice bitandukanye by'igihugu, yamuhaye manda ye ya mbere yuzuye nk'umukuru w'igihugu. Mbere y'aya matora, Samia Suluhu Hassan yari yarihaye kuyobora Tanzania muri Werurwe 2021 nyuma y'urupfu rwa Perezida John Magufuli, akaba aribwo yabaye perezida wa mbere w'umugore mu mateka ya Tanzania. Samia Suluhu Hassan yavutse ku ya mbere Mata 1960 mu birwa bya Zanzibar. Yari asanzwe ari umunyapolitiki w'umugore wa mbere ugeze kuri uyu mwanya muri Tanzania. Yamenyekanye cyane mu matora yo muri 2015 ubwo yagiraga umwanya wa vice perezida. Nyuma y'urupfu rwa John Magufuli ku ya 17 Werurwe 2021, Samia yarahiriye kuba perezida wa gatandatu wa Tanzania ku ya 19 Werurwe 2021, aba perezida wa mbere w'umugore mu gihugu. Imyigaragambyo muri Tanzania yatumye Diamond Platnumz, umuhanzi ukomeye cyane muri iki gihugu, ahunga. Akaba yarahunganye n'umuryango we ndetse n'abandi 24 bakorana, aho buri indege berekeza mu mahanga mu rwego rwo guhunga urugomo rw'urubyiruko ruri gutwika ibintu byose by'abantu bashyigikiye Samia Suluhu Hassan. Abantu bo mu ikipe ya Diamond Platnumz bemeje ko Diamond n'abandi bantu bakorana muri Wasafi banyuze ku kibuga cy'indege cy'Itanga, nuko bahita berekeza muri Kenya. Diamond yabwiye ko natitandukanye no gushyigikira Samia Suluhu Hassan ari butwikirwe imitungo ye irimo inzu ziri muri Tanzania ndetse n'ahandi ku isi, ngo na studio ye ya Wasafi iri butwikwe. Abantu nk'uko bari bafite umujinya nta cyari buze kuyitwika kubera ko hari n'abandi bahanzi batwikiye imitungo. Mushimiye bakurikiranye iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ibiganiro byiza n'amakuru agezweho ni kuri Mugisha TV. Ndabashimiye.